Cookie militant cross border 900 capsule sange capsule sange habin ko highly trained ju hai moina haibada adi weaponized drone gumu su sinaba hairabani adi handokna jungle warfare ki technique ji khangaba adumbo kangbu ni hairi ba sange isi khulai paijadabani na khoide khoi are ri leidna ko lairik para ngak tok sabani khangde adi di bukham tengko na nongoi nga kadra adugi aduga moi 30 na troop ka semaga mafang gudi makta singa tamgo tainaba periphery area swaida sa khairaga leigre kai su hai adu hai sidi kirene tabada sidang tabada khoida terrorize tawre ana khoina sum phagi tawe ngang singda this is a kind of terrorism ni sisu terrorism by si secret ko oigada porsi mapanda public domain na thamapodagi koi hena ki re bani da akhoina haiga da wa si public domain na thamba ya de sidi top secret ni akhoi law da haiga affair of the state ki manung cha level mois okay with section 123 of Indian Evidence Act hai khoina affair with state city mapan thorpa yati bako ya lu bai tare adai official secret act 1923 hanu su leibani adu su city secret ne bako mapan tholi se khabata thoglai mi mak tu su ma offense ti tawise hai army officer am thagale khalone Twitter da adu mak tu dum dandi pi yari ne ni om dadi adu su hai singa sai gi x da Twitter da hai ne ba na sai information nu khangaudre details su piro hai ne ba adu di am khoi gi Kuldip Singh sina mu mana mu x da mu tha tare information do tharong thagalaga mu thakha mena tharong thagalaga information nu piro ma pharong mu tha tare phagi do na ko army gu hai bagum ba asam pha hai bagum ba sai gi defense of India sing nga ka do sing sina si phagi do ya do po re si top secret hai si classified document go mane si di adu yam lu po tu bu phagi do na ga sum taw ba si di chum de na ko ai khambada ma who are si involved to sing si loina ai matu dandi pi ba chum ren khale wa khanda involved to ba mi sing loina prosecute to bum change ba ko relevant act asam pha act 2006 ma khar to bo tare Indian Army ge na Army Act 1950 ki makha da BSF oiro leidna ko moi sing si my act to the court martial ki provision yaw je bane adu do yam thuna tahubum changin khajai Delhi ki Union Concerned Minister ko duga akhoi sida magi agent lakpiriba DGP oiro adegi di security advisor Kuldip oiro moi se akhoi Manipur da lariba maroina maitai community na wabs yam pam jan yam wahan base akhoi nongmai ka kapna dan khona dana yung ga mai tha na chelo matung de su ko ka si yam nungai da bhai tare tumam chawang ga khang da bida akhoi gi kang ga delin changum ne ba adu sigum masi tawraga nungai jabugum ba ma manbam lei habidi moi chama pan changre ko yam train to bunga tani du akhoi gi drone china ba khot pa ma adagi rocketing aerial bombing kari gi expert ga tani adu changre harga miyamna waro da basi kai lege ba aduna ai simu jabada kiyalingai nuai bidung tawreba si advisor Kuldip heta hai gadra ba heta hai gadra di sange na thai gadra hai ba confirm tawi taw de adu sidai je a paw da sum mani khudam ni phangdri yam si miyam oina ubida ba kumba ma tawbugi mong man bam lai reba akoi miyam si citizen ni Manipur si part of India ni gai do madu makok ta lei tab dong to ba khoi ge karim to sitab dong to ba ma lei ba sim si yamna nuaite yam bebar tong na yam phasani ying bi gadam ne keno da yam maru ga poni praja ai se keno hoji moi khang da ba ni miyam jing jina sum lei ba ni miyam jing saura di pula poina samana na saura di ko yam luni di lai roi ba kaisu ada kan da khang ne ba miyam gi magun nei se ko ado hosi box da lari basi da faina sanabi basi de yam nuaite di ngasi ma khabar thena ka nokni mam pole ba mu intelligence source tagi de army na moi khang de hajile kuki militant chamapan changsil lakpa leite intelligence army kari no sanari bali la